Haijakhre Russia amasum Ukraine anigi marakta thokliba conflict sigi matangsidha mayamda update pijagi mayam punba miyeng taminasi ahanba content oina Kharkiv ta rocket kapsilaktuna miyoi kya sikre hari yamnamak nuaitaba pawamani ngasi ayuk Ukraine gi Kharkiv city da Russian dan missing da rocket kapsilakudigi miyoi kya ama sikre haina Ukrainian Interior Minister gi advisor Anton Herasenko na phongdoki mana haikibada Kharkiv da rocket angak pafongna kapsilaki miyoi kya sibuga loinana miyoi sa kya asu openang khre haina phongdoraki saira asida Ukraine amasum Russia gi marakta wari sanaba Belarusian border hawkhre haina Ukrainian President gi advisor Mikhailo Podolyakna news agency amada phongdorakli mamangna Ukrainian President office na haikibadi Ukraine wari sananabagi pandamdi athuba matamda nomai kapa lepa amadi Ukraine gi Russian lanmising handokibani US right ki lusingba Belslet na haikibada yamdrabada angang taret yauna misam samaga ani sikre madu Russia na landaba horakpadagini madugi mathakta miyoi sahumga mari aso apanangkhre asengba masingdi hena wanglamba siyai haina phongdoki Europe amasum Canada na makhoigi air space sing the Russia gi plane sing sanghandana ba thingjingkhre madu Russia na Ukraine landakhraba matungda lawrakpo warimni aduga manamba mongna United State nasu Russia da akan mongna pressure piduna lakibani European Commission gi President Ursula von der Leyen ngarang phongdokibada European Union na makhoigi air space sing Russian singna register tawba amasum makhoigi model oibana tragana control tawba plane singi damak thingzilagani haki madugi manung Russian gi asaw asang singi lanai gi jet singsu yawi hari marasida Canada gi transport minister Omar Al Gabrana hakibada ma ki lebak na Russian plane singi oina makhoigi air space sing thingzile Russia na ikhang khangawdana makhoigi yumlo nariba leba dura landa khibadu yabangam lo haki European Union gi member oiriba leba kayana makhoina Russian plane sing athing bathamle haina lakhokhraba matungda European Union na action adu lakholapani India gi Prime Minister Narendra Modi na awang pathaki mifam ama pangthoktuna India na Union Minister Hardip Puri Aditya Sindhya Kiren Rijiju amasum General BK Singhabu Ukraine gi yumlo na balebak singda thanaba wafam khanakhre madu Ukraine da mahi tamduna lariba nahasingmu lakhokpagi mission amada mateng pangnabani Poland da Ukraine ga tainaba ngangphai da panduna lariba India gi student sa kaya ungi ayingba marakta Budapest route yengduna lainaki Ukraine gi nungsup thangba Yushhorod city dagi Hungary gi konung Budapest taba train gi lambi amada makhoina satnaba honaki adumapo Ukraine gi amadi atai lewak ki miyoi sa kaya na sumafam aduda lairam ki haina pau sina su makhatana phongdorakli amuka na maroiba pau ma myamna thamjagi Ukraine kip station na train tongna bo hona ba Indian sing phuraga tanthorakre haba yamna mu nuai taba pau ma su oiri Ukraine da lairiba Indian embassy gi instruction matung ina evacuation gi dama kip railway station na train tongna ba sakhiba Indian mahairoi sing train ka khatna khidre amasum saina phuraga tanthorakre hari Indian embassy gi instruction matung ina kif ki tuan medical college ani da tamba mahairoi samgu yangkhaina western Ukraine gi Haijakhre natragana Libavta train tongna ba ngairaga leki aduma pu mafam adu da lairamba miyoishina makhoibu saina phuduna tanthoraki bidanatana train tongan kide Ukraine gi Taras Shevchenko National University and Bogomalet National Medical University da tamba mahairoi amana phongdoki bida Indian mahairoi singadu Haijakhre natraga Live ta satnana ba Indian embassy gi mekedi gi khangan kibani adumapu railway station adu yobu matamna makhoibu train tongan khide mairoi singni haina saktak laba fawbada saina phuduna tanthuraki panba yabada Ukraine da laiba Indian embassy gi mekedi gi kif ki mayor na thamkiba curfew hangdokhibaga mari lainana kif ta panduna laiba Indian mairoi sing adu Ukraine gi capital gi railway station satna khan khibani Indian embassy na khangalakhiba gi matungina mairoi sing adu railway station adu da lakhibani Ukraine gi mekedi gi su Indian mairoi sing adu evacuation gi damak akhanaba train ama thorang tawduna thamki haina pau sina su makhatana phongdorakli makhasa tharakpoina to papaumna Olympic gold medalist boxer Vasily Ukraine army da yaukre hari Russia na Ukraine landarakli bedu thengnana ba anirak Olympic gold medal fangkraba boxer Vasily
यूक्रेनियन आर्मी दी याखरे मालेम की ख्वाई की फब बॉक्सर अमने हाइना लौनरिबा लोमासेंको यूक्रेनियन आर्मी दी याखरे मालेम की ख्वाई की फब बॉक्सर अमने हाइना लौनरिबा लोमासेंको मिलिटरी की यूनिफॉर्म सेटुना कॉम्बैट जोन दा संगनबगी सेम सारे हाइना माकी फेसबुक अकाउंट दा थागलगली ESPN की रिपोर्ट मतुंगिना बेसिली कुमजा इंग्लिश सिंगनी निपान अमसुम इंग्लिश सिंगनी कुनगनिथोय ओलंपिक गेम्स सिंग गोल्ड मेडल लौखरबनी माक हंदकता ओडेसा की मनाक्ता लेबा माकी मयुमदा हलक्तुना इमुंग मनुंगा पुना लेमिनारखिबनी talksport.com की ऑनलाइन बॉक्सिंग एडिटर माइकल बेंसनना यूक्रेनियन आर्मी की जर्सी लिटपगी फोटो अमा पोस्ट तौरखी अमसुम लोमासेंको नतना यूक्रेन की ममिंग लेरबा बॉक्सर सिंसु लेबासिगी आर्म फोर्सेस दी यावरी माकी मयाम्बसिंग व्लादिमीर अमसुम विटाली रशियागा लांथेंगनबो वरेप लौखरबनी यूक्रेन की कोनुंग कीव की हौजिक मेयर ओइरिबा हॉल ऑफ फेमर बॉक्सर क्लिटेस्कोना हनकता लाउथोखिबदा महाक लेबासिबु कन्ननबा मतेंग पांगनी माकी मयाम्बा फेलो हॉल ऑफ फेमर अमसुम हानगी हेवीवेट चैंपियन व्लादिमीर सुथासी की अंगन सरुक की लेबासी की रिजर्व आर्मी की लिस्ट लाथोपदा यावखरबनी सुहारी अमसुम अयहाकी ओइनदी वरेप असि नतना अतोप लेते हाइना गुड मॉर्निंग ब्रिटेन दा क्लिट्सकोना सुहाइकी मसी अयहाकी तफम थोपने WBC यूक्रेन की प्रेसिडेंट निकोले कोबालसुकना हाई अखोगी बॉक्सर सिंगना लूरब तनफम असिदा लेबासिबु कन्ननबगी वरेप लौरकपसि यामना सखथोक्सनिंगाइनी मसुम अयहाकसु यूक्रेनियन अमा ओइना सखथोक्सबा पोए हाइकेना पाउसिनसु मखातानसु फोंदोरखली लोशिलकपोइना तोपा पाउमना रशियाना यूक्रेन लंदाबा असोपन की चांग हेंगलकपदगी यूक्रेन की इनबॉयना लान लेपनबा हाइजखरे रशियाना यूक्रेन लंदारखिबा नुमित मंगानी मपुंग फरखिबगा लोइना मी सिबमदि सोकपगी चांग हेंगलकपदगी न्यू दिल्ली दा लेरिबा यूक्रेन की एम्बेसडर आइगोर पोलिखाना लान असि लेपियु हाइबु वाफम फोंदोरखरे रशियाना अकन लान सथरखिबा सैरक्ता लेबाक अनिमकी मिलिटरी अमसुम यूक्रेन की मिसम कयामरुम सोकपमदि सिबिगी चांग हेंगलकली इंडिया दा लेरिबा यूक्रेन की इनबॉयसिना ngasi numinang wairam phongdokibagi matungina यूक्रेन दा landarakliba रशिया की मिलिटरी अमदि यूक्रेन की मिलिटरी अनिमक की माइकेदा का हेना असो अपन अमदि मिसी मिना मयुकनरी तंबंगमदबा फिबम अम रशिया की मिलिटरी की माइकेरोमदा मयुकनरकली हाइबसिसु रशियन अथॉरिटीना खंजिनगदबनी तसेंगनमक लानफम असिदा रशियाना सोइदना माइ पाकने हाइबगी वखलोन थादोकदबनी रशिया की मिलिटरी अमदि मियामदसु हंदकी लान असिना चाउना अवाबा मयुकना हनगनी हाइब वाफम आइगोर कोलिखाना फोंदोखी ऑफिशियल ओइबा सिहाब अमगी मतुंगिना हंदकी लानफम असिदा रशिया की लानमी लिसिंग मंगागा सहुम रोम यूक्रेन की लानमी सिंगना हातखरे हाइखी अतोप रशियन लानमी कयामरुमसु लान की बोंदी ओइना यूक्रेन लानमी सिंगना फजिनखरे मगोइसिंग अदुगी मनुंगदा अयामबदी सही तरागा निपानगी तरागा मापन लोमदा ngairiba ना ओइरिबा लानमी सिंगना हाइखी लानफा ओइना फजिलबा रशियन लानमी सिंगी मसिंग नोंगमोनोंगी हेंगलकली अदुगा नकल अमरमदना माइके अनिमक्ता लानमी सिंग सीबमदि सोकपगी चांगसु वांखलगली हाइखी यूक्रेन लान पामदे लान असि खुदक्ता लेप पाम मरमना रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दा मालेम की अते लेबाक्सिना लान लेपनबा वाफम सिंग तक्सन फमतो ई हाइनसु आइगोर पोलिखाना मसागी ओइबा वाफम फोंदोखी बेलारस साइन तौनखिबा पीस की मतंगना पल्लदुना महाकना हाय ngasidi यूक्रेन की डेलीगेशन टीम अमना रशिया का ताइनरिबा ngamkhaiромda लेबा अनि की मरक्ता आहानबा शांति की वरी सननबगिदमा खोंसानखरे मसी ओइरबा फावबद रशिया की मिलिटरी ने यूक्रेन की लम खरा क्वेश्चन दुना लेखिबदगी सथगदरिबा शांति की वरी सिदा खुरौ थांगलगनी हाइनसु मांगना मखा ताखी अदुगा हौजिक ओइनदि म्याम पाउक्सि मतंग साइ लुसिनजरगे अमसुम पाथोकजगी बेदा सोइखिबा लानखिबा यावरसु म्याम नंगाखिगनी मतम की मरुब इ पाउसिंगसु म्याम द लेप लेतना अपडेट पिजरके नसु चैनल सिगी मेकेदिगी म्याम न थमजरी एंड थैंक यू।